Anya laki din! Rene Lakay, nagadong tinagurder kanyak. Nagurderitan niya. Cake, agarami dak iti cake. Sikat ti para deliver ko ah. Of course. Kedua na. Tapno adda usar na di tricycle ko. Mala, intang nga rin agpalingke. Gumatang taban iti ingredients. Rugya kon ti agbake. Anya pa lang ti aramidam dita. Agida ako mamata na banuga ka nagpasada bakal. Madamdamakan nga gidala kay. Mapantapay gumatang. Makaura mo dito paggatang ah. Saan mo't apumano di paggatangan ka? Intaki din. Kakaiso na nga ado tinagurder kanya. Bakit? Nagadulakit din na ito ginatgatang mo. Gamit kan ingredients na kita. Naibagkat ko mat amin nandito kusina. Iso nga mapana ko nagpasada bakit? Lagkunakan ka, amapan ka agpasada. Ah, gana na pa yung itaramidag. Tulungan nak nga agbake ah. Amo kaya mo't agbake. Amom, umay katay sa ganam nagiti asukar kas kadari na. Kasano nga di pa nagpasadak mo? Bay amday ta pa sa pasada aday ta. Ah. Numalpas ta nga agbake, ingka ag-deliver. Apa nga ito saan kamuting nagpaspasadan, paray? Walang garot pare. Diyak masangon. Agdil-deliver kan sa kanon, paray. Anya nga dil-deliver mo? Cake pare. J.R. Aramidan ni bakit ko. Mayat madlaan. Oh, mayat ang kahit ko lang ito nagpasada pare. Ay, wala. Kasi kati presidente ti asosasyon tayo. Saan ka nagpasada? Kasanon ti asosasyon tayo. Bayang pare. Takasaritak man ni bakit ko. Oy, Rene! Rene! Nay ko. Apa si patim ti pingping ko ay. Masaamon aday taari na kan asukar. Kung naman lumaturog tan bakit? Ay, maturog asasawom. Nagado ti order ko para inton bigat. Nagkadun niya naramid ta. Kurang, adanayon nga orders. Dagbay kat makaramasin iti banog ko dyan. Anya ramas asasawom. Sige kayo din, nagtrabaho ka. Ay, awan pa'y umno nga inananda tao. Inlogan mo, ni tricycle mo, dagiti i-deliver mo? Wan bakit? Anya lagi din. Ada nagnaga na dagijay ah, ang mga numapagsisinnukat mo. Numalpasa ka makadeliver. Mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka nga agpasada ka. Manon alawas sa anak ang nagpasada. Ag-meeting kami pa'y kadagitik kamimbrok. Ay saan ka nga agpasada? Tulungan na klangan iti negosyo. Anya? Awan mo titungtungan ta akas ta. Shakti masurot. Manulaang mati mabirbiro kami iti panagpasada ma. Bakit? Kasanungay nga rod ti kina-presidente. Amumat, anabayag kong nga arapaap nga agbali na president. Dito'y lang ang matungpal dahi tang arapaap ko. Mao din dahi itong i-deliver ko. Bet, tinakasurat anagan. At the doorbell ticket da. Nini. Awan sa apay mo ti tao. Sa apay dakkel ito in-order na akik. Hello? Ay, sus. Nagsiksing. Nakasando ko naman ka naka-shorts. Nagkitingin ti shorts na. Hello ko na. Iso ka din dahi tagi cake ko? Uwan. Si kagayam ti para deliver ni Olivia.
Siyak ta asawa na. Kasta ka di? Ala, umunag ka Diyak namin mapagkatay ta cake, takaman manicure ko. Kas makita man. Ay, sus. Nagkatitugkat na kita ko kon. Kan naglalabagatan. Kamin! Agtugaw ka Anya itayong tinagan mo? Rene, tinagan ko. Dandani ka nagnagan mo nila kay ko Ay, sus. Ayan nila kayo mo. Ang mga numakita nak dito'y kadelikado. Relax! Agtugaw ka laang. Agda nila kay ko ijay abroad. Di nan sa kayat ti agawi dan. Ijay nan. Anya tinagan nila kayo mo. Kanagnagan mo nga ron. Renante. Angam. Anya mo tay jay. Kwarta laang mo ti aday ti panunot na. Di na ang momot nga dapag ka sa pulak. Kas ko maitian niya. Attention! Ayat! Apros! Diba? Un mata. Ramanan taman kit ni daytoy. Oh, Kate. Amom ka di ti raman na daytoy. Saan? Saan mo ta kahit ngay paraman ni bakit ko nag-bake iti cake? Kadramanan ta mabitla ang tabangalak iti platito. Na-deliver mo matla amin dagiti cake lakay. Katuan. Anya nga'y tinakuna dagiti customer ko. Anyay, kumati makunada. Ni Betty ay aywanak a customer ta naglaing nga agbayad. Saan anatawar? Bak nang ngamin ka. Aya. Abroad ti asawa na. Lakay, kita dyan send na abayad na. Abay, mano dyan insend na. Dinuble na mo ti bayad na. 1.5 kuma ngam inaramid na mo at 3,000. Kita Ni bakit man? Ure mo malay, dagkat dito ropa kung ti cellphone mo. Nakita ko. Imbag man ta nakapashare ka dito balay, pare. Nairanta danaskin nga bagaking nga, pare. Anya day ta, pare. Kumusta nga iti negosyo yung kanibagit mo? Isunsa mo iti pagpaknangan yan, pare. Saan ba't, pare? Ngayon, napagsasaritaan mi iti mga ibotos iti barong opisyal iti asosasyon tayo, pare. Kat, Sukatan dakon? pitsanda ka mo ito na makikita magpaspasada, pare. Kapilitan na sukatanda ka na. Eh, pare, sana. Umayak agpasada. Pitsanda kan samit na palubusan ni bagit mo. Kasaritak ni bakit ko, pare. Saan da kasukatan? Di mo ko naan nga agbik ka iti cake uray rabin, bakit? Kat, anya nga iti aramidon ta? Na, rinabihimot lang nga nakasta bakit? Awanan ti sa baling aramidon ta, no saan nga agbik? Agririkan? Ay maramanan day takik nga ibibik ta. Nagngina, raman am din? Nagaduan na ibig, awan pa'y naramanak uray maysa. Ay agmasa ka din iti arena. Bakit? Mabalin na maturog tamot ko ma. Ay saan na mabalin? Tano ti orders? Inton bigat manan, delivery manan. Sino dagiti nag-order? Ado, kita order ni Bet. Special cake ti order na lakay. Aligo, nagsakitan takyag ko akamamasa iti arena. Napuyat ak lang arudan. Mapanak man agi-deliveran. Ne. Agrek-reklamo kan samot ten lakay. Sino kumatisan nga reklamo iti kastoy? Awanan,
So katanda kon nga president. Kat bay ama, an-anwam ti posisyon mo na awan mo't kwartam. Bakit? Para man itikik mo. Ay bayadam, nakangingina, kan nagrigat ti agaramid ang mamag. Diyak payam mo, no niya tiraman dagitikik nga raramiden ta. Awan ti raman-raman, Ah. bakit di ag-deliver? Yan lakit din. Amok latakat nga may kag-deliver. Isa pinadaanan ka. Wow, nakasiksiksi ka lang tabet. Sa bali man ang tikolor na na ti kukok. Wan nga ron, ad-adda si miksi ka dita kukom. Agap apura ka di? Saan ba tunay? Kayat mo, ramanan taman na ti cake, oh. Nga in-order ko kini bakit mo? Wana! Nya! Ala, ramanan ta nga ron. Kas jay gayam tiraman tikik nga in-deliver ko kinibet ah. Anya, tiraman na. Sumamit nga umapgad. Apay, niramanam. Ha? Ay, kwa, jay, Apay, among tiraman na. Special cake tayo, jay, ah. niramanak lang, jay icing na. Dinoble na matmanan, tibayad na itin-deliver mo a cake. Ay, kung mayat, nagragsakan. Yes! Oh! Ne. Apaya saan kang agkatawa nga eh? Ada sumsumrok riti panunot ko kat. Anya dahita, damagam kiti ano, anya man ti order na akik. Taaramidin ta dagos, bakit ako? Espesyal ka day? Agmasa ka din iti arena, bakit? Baka mo na. Oy, manang Olivia. Si Kamot Bet. Apay, insardang mo ka din ti agbay? Saan ba? Apay aya? Agordara ko mamanan. Ipa-deliver mo kinilakay mo ah. Nungay sa bali ti mangi deliver. Saan ana imas ano sa bali ti mangi deliver? Anya? Agordarak. Special cake ah. Tay ado ti icing na. Lakay, umay mo man ramanan na ito yung cake kar arabidak. Nasamit unay dayta. Apay, adi mo kahit aramanan. Diyan nga ron kayat tinasamit mo. Ita nga iparparaman ko kan ka. Saan mo kayat? Diyan mang kidi order ni Betty Ibekta, bakit? Makadlawa kun kan ka rin ah. Saan samutin ana saya at mapaspasama ka? Tila pang panunutam. Apay nga ron, adi mo kahit aramanan na ito yung bake ko a cake. Umay mo ramanan kunak na eh. Na, apaya makaungat ka nga eh. Jay cake ni Bet, kayat mo aramanan. Idinto tatay ti cake ko, di mo kahit aramanan. Umay mo ramanan kunak na eh. Umay ko ramanan. Ngam kalpasan na. Mapanta maturugan. Katwa na. Awanan tagbik itarabi eh. Pare, ag-meeting tayo. Nay, kunak man no saan mo na masaangot yung pasada, pare. Masangok itan, pare. Apay, insardeng yo ka rin, tinegosyo ka ni bakit mo. Saan, pare? At dan inala ni bakit ko para deliver na. Aya, asino nga yan? Jail lakay nga uncle na. Ay kahit payab ka nga ro din na iti meeting, tas ikamit ti presidente, pare. Hello? Hello, Manang Olivia. Na-i-deliver ka din, di order mo a cake.
Anya mo tan siya para deliver mo. Lakay lang arudan, bungal pay. Ni uncle ko dayjay, apay aya. Apay sigud para deliver mo ngay. Lakay ko dayjay, saan nga ag-deliver tagar-garyam samat. Sumayat ka mat. Ni, saan mo't ama ng Olivia? Anya ka laki din. Gaputawan ni lakay mo, pag interesam ni lakay ko. Ay, ag-drive lang iti tricycle. Ramramanan mila ang jay cake nga aramidam. Ay, saan kanto pa'y ngayar aramidanan? Di mo ibagati kasta, tanarik at numawanan ka iti customer. Ay, uray, basta sa anak ang maagawan iti asawa. Niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Si kamot ng timakam mo kadagi talakay. Anok ngay dagita, miling bakit? Anya kalakit din, Ador. Tarimaan mong tibalay tada ka no sumangpat a bagyo. Napigsa ka nung kuday jay. Anya? Agbuya ka ngamin itinyo, stop no ammom. Sana kastang anya la ka na yung tisungsong bat mo no aday bagak. Alawanan. Idisumla ang dagita alansa. Tasya kunti makaamo dita. Aramidam itamat laang tapno malpasan. Tarimaan ang matlaang titawa, tanay, kaslamat nagmatan. Iruwar mo nga ro ti martilyo. Tarugyakon, bakit? Anya ti masapul yun, nanang. Nagyagakla ang iti pruta sa nakaw. Busy mo nila kay Mau. Ay wala, nasken atarimaanan na ti balay. Sakbay asumangpot tinapig sa bagyo, nanang. Lukas ta, at dagayang bagyaw. Nanang, iso tinabuyak iti news. Agdengag kayo mat iti radyo, nanang, tapno updated kayo mat. Nadadaal mo nga min ti charger ti radyo ka nakaw. Igatangan kay tulangan ti baro no agpasentrong ak. Ibagayo ka ni Manong Julius, tatarimaanan na dagiti rumbeng at tarimaanan na ijabalay, nanang. Wow, nanakaw. Da kayon tumat lang tinakakaase, no diyo tarimaanan ti balay. Lumabasak mare. Sa dino ti papa na maritonet, Mapan ko man alahan ti martilyo a binulod da tataguryo. Talansaak man dagiti rumbeng amalansaan iji balay mi mare. aywan nga rod mare. Uray da kami, busy mat nila kay ko amang tartarimaan iti balay. Ay, nakabutbutang nga rod mare. Amang ano napigsamot ti umay abagyo. Sapay la kumaata saan mare, kaasi tayo mat. Ay, nagriga ti madadaulan ti balay. Sapay nagngi na ti materialis ita. Ay naku nampay mare, gastos tumanan no ko ha. Isu ala mare. Inakon, agistoryatan tumanen no sa anak abisi. Sige mare, agan-anad ka mat. Awan ka din ti agtad-tad iti kusina, miling bakit? Awan lakay, iti silid tangay. Awan matlaeng. Nasayaat mat nga rod no kasta. Makaturog ang nasaya at datao uray matutudong. Awan ti pagdanagan ta bakit? Ay dananang nga ta. Kumusta damat nga ta ijay? Tinarimaan nga ta ni Manong Julius ti balay? I-text ko inton madamdama lakay. Man, tapno ammo tayo mat ti adda ka sa saad da ijay. Imbagak matkit di kaninana nga ipatarimaan na dagiti rumbe nga matarimaan. Agluto ak nga rodan iti pangrabyan ta. Iti kasta kat masapa ta maturog. Awan mat ngaminan ti kuryente. Awan nga rod lakay. Siya kung ti agin naw iti plato.
Kumusta kayo matan ditoy, Nana Juaning? Nasaya at latamat tunait. Awan ti agtadtad, Nana? Pada nga raw. Daan kami na dagiti materialis. Iso nga oray matarimaan. Ang tadtadlak ka. Ay, masapul nga ron agumatang kayo iti baro, ah. Iwan nga raw. Sapay la ko matapumanawan ti bagyo. Narigat no matumba ti balay. Awan paglinungan. Nung kasbilang ta mapasamak dayta, umay kayo laangan iti balay, Nana. Awan gayam, nangyagak iti lugaw para kada kayo. Ay na, agyaman aklaunay Napigsa tito daw ngam inano sa blata tinangyag. Sobrang amin ti inloto ni Nanang. Napudot pa lang dayta, Nana. Kalutluto laang. Agyaman akman na. Sana na masapol nga agluto Sa dino ti papanam si Kaador? Anya kalakit din bakit? Sa dino kumapay ti daddo maapapanak aya. Kat ijay garden manen Mapan ko bisitaan dagiti mula taan natin Taawan mo ti tudo na. Sige, nagkapika ka din. Wen, nalpasan itay. No awan ti aramidan inton madamdama. Agsagad kamat iti paraangan. Nagadumanan ti naiwara a bulong. Wen, madamdaman to ka di. Ala, agrobwatak nga rodan. Anya nga oras ti panagawid mo? Ay kat sagbay nga agalas 12 Addaak taon titi balay. Pitsurak man ti balay da Nana Juaning. Ada ka no kalami ti assistance nga itad ti gobyerno kan. Imposible no di da pa'y lamaasyan kanyak no kastoy abalay ti ipakita kadakwada. Hey! Ika magayam day kami lang! Adda kayong magayam di Nana Juaning. Itay payakit kitaan ka. Anya? Anya gay ti ararabidam dita. Pinitsuram sa matinatumbakan lapaw kaw. Ay, kwa Nana. Kamali ti pampanunutan niyo. Sigurado ka? Wan, di magasaklaang takayat ko apasyaran dagiti kaaruba. Kunaklakit din. No adda iwaras da pagsayaatan. Iso pinitsuram ti balay kaw. Ay awan Nana. No adda man, barangay meten ati makaammo. Good morning, Nanang. Kastamot kan ka, miling anak ka. Na, apay kasta ti kawas mo. Abot mo. Ada nga min napatag-alakad ko ita, Nanang. Sa dinaw. Ay, secret ko lang mata. Adayabot kasta. Ibagak manlangan tapno didak pagpanunutan iti dakas. Ada interview ita, Nanang. Interview? Para iti anyamot day ta nga interview? Ay kat pagsayaatan, Nanang. Nag-apply ka iti trabaho? Ay saan, Nanang? Basta, ada ilakad ko a pagsayaatan. Sige, agpatuloy ako. Awan magayam ni Manong Julius dito'y balay. Para kada kayo, Nanang. Karnimot ti iyaw-awat mo, miling anak ka. Karni ti baka ken baboy day ta, Nanang. Para kada kayo. Nangalaamot ngay itinggatang mau. Anya kay lakit din, Nanang. Siyempre, kwartak tinggatang ko. Saan mo't amabalin adawat at dagita iti palingke. Ti kayat ko asawan ka nangalaam iti kwarta ngayong gatang mo. Di yun sa ludsudan, Nanang. Basta kwartak Di kay madanagan. Ta saan mo't nagtao iti takaw dayta. Siguradom laang.
Amangan no ag sakit-kit ti tiyan may no kanon mi dayta. Saan nanang? Da kayo kit dimit. Sige, agpakada akon. Tagluto ak pa'y iti pangaldawan mi kanila kay ko. Anyat pangaldawan ta, miling bakay. Karnit baka lakay. Ah, ay sus, nag-iimasin. Ay, talaga naimas. Tasyak tinagluto. Ang aguray ka man, nangalaam nga iting gatang mo bakay. Kwartak pangalaak kumapay ngay. Ne, kanimbagam kanya ka na ibusin ti kwartam. Anya kalakit di matan lakay. Siyempre, nagdiskarti mat da tao Saan mat amabalin anateng la kanayo ng timasidsida. Alawin, mangan takit din garutin. Ang mga noan niya pa iti papanan naman ang tisaritaan ta. Kumusta kayo mata, Nana Juaning? Nakaumay ka ma tonight. Madama ti pa ng tarimaan kaw iti nadadaal adiding ken bubong. Imayak, taad ti good news ko para kada kayo, Nana. Anya day ta good news. Adda ka no ti calamity assistance nga itod ti gobyerno, Nana. Anya day ta kalami ti assistance. Para kadagiti naapektaran iti bagyo, Nana. Ma-applyan ka di day ta. Wan adda pa iti interview na. Isu nga imayak ta picturak ti balayo. Ipadas yung man mati agpa-interview, Nana. Isupay mat ano adda maawat yo. Isupay ang maigatang iti materyales. Malaman nga raw. Tulungan na ka. Tajak maamaw no kasano day ta akalabi ti assistance. Wan, Nana, di kay madanagan ta isurok no anya ti rumbang nga aramidan yo. Bagada. Adda ka no mutiim muna anang picture iti balayo, Nana. Anya? Kastoy ka no matlaang ti impakita da a picture iti interview. Naawat damot laang ti cash assistance. Sino ka nungay dayta? Sino kumapay, Nana? Ni Mari Miling Anya? Napnapan ka din ni Mari Miling diti balayo, Nana? Hindi lang makalkal pastitudo. Kasla pinicturan na ti balay kaw. Ngam edi sinalunsod ko saan ka numay? Anya laki din day di atao. Talaga nga aramidan na mat amin basta maipapan iti kwarta. Sumrek ka Mari Tonet. Ay saanin, Mare? Adda tilakad ko into'y madamdama. Di magasaklaang taada kahit kung ibakakan ka. Anya ti ibagam? Di mawat ka kanumot iti calamity assistance, Mare. Ti dakas na, inusar mo mo ti picture ti balay ni Nana Juaning. Sino mat din nakadamagam iti dayta? Isuda mismo ijay Agaplay ko man ni Nana Juaning, inuna amat gayam. Awan ti amok dita? Di kan agen didi amo, Mare. Nakitak tinagan kan pirmam ijay Isublim no mano tinaawat mo akwarta, Mare. Dakas dayta. Agulbod ka pa ilaan para lang iti kwarta. Ay pumiling aya. Mangibabain ka, Mart. Di nakman kita nakasta si Kaador. Anya nga itim bagbagam ijay idi in-interview da ka. Jakmat amo ama-amuan damari tunit ti may papaniti day tabana. Susapo. Kasino nga min ayatin ang ibagakan ka nga agpa-interview ka, ha? Sayang mat nga minti itid da kwarta lakay. Ngam kita ka di dayta. Naduktalan dati dakes nga aramid mo. Asino ita tinakababain, ha? No
awan may tulong mo kanya. Aguli magkalaangan dita. Huwag sasao ka, kasla di ka nairanod iti dayja kwarta. Sus! No amok laeng akalukwan tinaggapuan ti kwarta nga inggat-gatang mo kadagijay. Saan ko kuman akinan? Pudno ka day tagwarwaras asayang gusag miling anak ka. Nana. Kasta unay ti unget ni manong mo, idi adda nang idanon kan kuana. Jakmat ekspektaran ama amwanda. Kas kalag bibisin iti kasta nga aramida manakaw. Ay kat sorry nanang. Isoblim ti kwartaan na awat mo, tapno saan anak kababain. Nanang, Sigurado nga isumala ang tibagan ni manong mo Julius kan ka. kano na'y gastos kung tidaduma nanang. Ay kat agdiskitar ka. Isoblim day ta a kwarta, ta saan aparakan ka. Agraraman ka launay mo't anapan nagpa-interview ijay. Naimbag ko man no picture ti balayo ti impakitam tapno awan isyaw. Ay, no okay lang kada kayo nanahwaneng. Da kayo lata ko man tipang tadak iti kwarta anaawat ko. Ay, jakmat amaw no anya ti plano da. Saan asyak tiyag desisyon? Itad ko kada kayo ti kwarta, tapno saan kayo ngagpa-interview pa'y. Saan nga mabalinti kasta ka panunutan, Mare? Saan asika ti kasarsaritak to, net? Ay, nalpasan ti interview ni Nanang Juaning itay bigat. Anya kay lakit din, Mari. Isungarod ngagpakpakaasi ak. Noon niya ti imbagada nga aramidam, iso ti aramidam, Mare. Saan ada kami ti agdesisyon no may papaniti day ta abanag? Ay, kasla makapakonsensya mo tonight. Anya kumangay ti pakakonsensyaan nyo, Nana. Kaasig tilangan ni Miling itay. Basol na mutlaang ah. Apay ngamin anapan nagpa-interview, na imbag kumamot ano picture ti balay dati impakita na. Saan matabalay ti daduma a tao? Wad matkit di Tapno mutlaang pagnakman na, Nana. Nakababain man ngam, no baybayan tayo ngamin, ang mga no ulit-ulitan nanto nga aramidan. Ada ka di kwartam di talakay. Pangalaak kumangay iti kwartak. Kasapulan ama kumpletok ti kwarta na awat ko, tapno may subli kun lakay. Ay kan makipurdiya ka. Anong sam? Anya ka lakit din. Isublik ka no hintun bigat. Parikot mo mutten aday ta. Apay ngamin nga agaramid ka iti pagparikutam. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti ka aruba. Napilitan aklang at akasapulak ti kwarta lakay. Sos, pamilyam ti inbabain mo iti kasta ngay naramid mo ba kayo? Alan alakay. Uray 2,000 lang, tapno makumpleto ko ma. Sos, makipurdiya ka iti ayan ni Nana Sabit. Tapno makumpletom. Tano siya, talaga nga awan kwarta kita. Naigatangan iti abono kun similya ti kakaiso na kwartak. Inton sumarunong amin. Saan alinuluko ti aramidam, tanay nakababain no maduktalan da. Anyan tulangan ti rupam nga isang umijay. Anya laki dain, di ka agaramid iti daka ispara lang iti kwarta. Laglagi pa mati kwarta, kat mabirukan day ta. Ngam ti dignidad mo no nadadaal, narigatay na may sugnid day ta. Anya laki dain. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki dain. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Manong, kaya't kung ipakulot dahi ti buhok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na iti buhok ko, aribanded ka. Kasi ka man, kulot man unat tibok mo. Napintas ka lata. Dayta ka man na ako na akon, Manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang aro din iti buhok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo di 13 month pay, Manong. Ika naman mo di pagpakulot ko iti buhok. Anya, Alamit din, Manong. mano aya? Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kano'y kanak ita akit mapanakon. Excited ako na makakita iti lang kakulot ti buhok ko. Kahit masawan, mapangka ni di ili ita, beshi. When ko mabeshi, nakadigo sa ngaro din, oh. Sana all beshi. Ipa-curl na tibuok na. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ama ipariban tibuok ko. Si Kaki di mo, maipaker ko laeng ti buok ko, tada 13 month pay ni Manong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yun nga, mamati pagpariban ko. Barang maipaunat ko mati nang rag-abok ko. Ay, kat mo na beshi. Ay, katalangarot amare. Tapno saan ka ang mamalaman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle na pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buhok ko. Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsarita mitay mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no iili. Kunan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngam sanak mat amapan. Tawan mat timapan ko gatangan. Anya ngay kano ti mapanaramidan ije ili mare? Ay kat mapan agpa-beauty Amo mo tin Linda kat ay aywana na talaga ti buok na. Asit na dayjay ka. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay si Kaki Dimat. Ada ka nung amin di 13-month pay ni Manong na. Di mawat. Kat iso ti pagpakulot na. Sigurado day ta. Kalpasan ti panagpakulot na, kundi pag napagnamanan iji arubayan da. Irampa-rampa namanan ti kakulkulot abuok na. Si Kaki Dimat kumare. Iparibal mo man amin day takbuok mo Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawatakmat iti pagpariban ko. Anya? Apay nilinda lang aya ti makabal nga papintas ita? Oho! Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay, nawin, ante. Naimbag nga rin sa anak na panigi parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang matbangir ti ayan na. Oh, kat, anya ti ikastata di tabuok mo. Ipakulot ko kumaante. Apa, itapay lang, ma-imagine ko ti langam numakulot ti buok mo. May bagay ka di matlaan kanya, kante. Ay katuan ang mga numanayunan to, ba't ti agaram kan ka? Nyanti mo. Pudno ti ibagbagak, mala, aginanakabiit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalat tatadamot ti kape. Sige, ante. Agyaman ako unay. Lakay, kaanom ang maala ti 13-month pay? Ikanak to man iti pagpariban ko. Nilinda nga men, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan to man ti awanan bain abakla. Sigurado na ita. Amo mo tinda kaya nga agasawa ka pasigada. Piling na mo yun.
Feeling nanto manan, kat isula ang tinapintas dito lugar tayo, gapo iti pa nagpakulot na. Mala, di ka madanagan pa kay. Tapaman na maalak ti tartin man pay. Ikang kay ti pagpariban mau. Agyaman ak unay, lakay. Apo, nagpintas mo tanda tabok mo ading ko. Siyempre, amanong. Kasla ka mo tan daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano nakang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok Kat asino ay tinagpakulutam iti buhok mo ading ko. Ijay parlor na anti muna, manong. Kasta ka rin. Manungay ti singir na. Ay na, 4-5 kumaangam kapot a presyong kakilala. Ay kaya natawara mo Nagbalin at 3-5, manong. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at agos iti sigot abok mo? Ay na, saan manong? Tawin ti palabsam, santog baliw. Nangina dagiti agas nga inusar na iti bukuan niya. Alang aron, agyaman ka kanyak. Tano saan agapo iti 13 manpek? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Manong? Ay na! Nakapimpintas mo tanda ta impakal mo abok mo, Beshi! Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasaan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki Dimot, Beshi. Anyat sikreto maya. Tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang di sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi. Barang naramida ka tumalabmat kanyak. Anya? Sika talaga. Simple lang, Beshi. Saan ko apang panunutin na iti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasta lang, Beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takasta ter aramidam. Ma-stress ka laang. Maging kulupot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudak ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buhok na? Ejay ka no parlor na anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapangkakatimat agpakulot. Sana kagpakulot, Mare. Ipariban ko dahi ti buhok ko. Wow! Sana all ko nagmanlata. Apa ti panag ko na ni Linda? Iso lang ti ada kabaulan nang agpapintas. Oho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na. Adamot ati 13-month pay ni lakay ko. Ada intan ni Anton na magpariban ko niya. Nasayat ka din o kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, Mare. Masigurado ka na pimpintas to tilangak kan ti buhok ko kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Dayja Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, Beshi? Wan, Beshi. Kabahan ka na daw. Puo na yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumkompetensya king kwana. Tapno ibaga na ti kasta. Wan nga rod, Beshi. Jak manamukan ko na. Kahit napangaro din ni parlor ni Antimona. Napansiguron Tana ko na namat itikalman nga itati papan na. Nasiyaat ka ni. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Dala ba't yan? Ha? Apay, nagpariban ayakit pumintas. Buklang mati pumintas. Imposible mat ano karaman ti ropa na. Korak! Ay, sika talaga, Beshi. Pudno ti bagbak, Beshi. Sa nakaraman ti ropa na. Puutam da ita.
Naimbag man ta dito parlor ko ti imayam pureng. Wan amat, si kamot ang timona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda iti may nagpakulot iti buok na. Apay, ipakulot mo mat iti buok mo. Saan ante? Ang raglang araw din ti buok ko, alangan mat nga ipakulot ko pailaang. Ipariban ko. Ay katuon nasaya at mat na panunot mo na ita. Kulayan tan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, auntie. Ang mga nusaan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, auntie. Mala, mabalinday tan pureng. No ribbon kan hair color, 5,000 kuma. Ngam presyong kakilala, ay kat umdas day tan na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang timona. Ang alanga rod, rugyan yung tibok ko. Excited na ka makakita, iti lang ang karibandet tibok ko. Anya mo tan? Awan mo nagbaliwan ti ropak? Salbak! Nay! Apay nga, kasta mo tilangan pa kay. Ngunit mo natangay. Ha? Kaslawan mo, tinagbaliwan na tiyo. Nagparibang ka kaniwan no saan? Lakay mo! Makikita mo't anaon na tibok ko! Kanakulayan pa yan iti light brown! Oo na yan. Asino yatin ang riban iti buo mo? Yan ti mo na nga rod! Anya! Iji parlor na tinapanak! Ay na, ibagbaga akong ti punaw. Awan nagbaliwan ti rupang pureng. Isulat tama nga isaw. Anya laki dik, imalas topay. Anya? Siguro, sa ngayon narami daw, so nadya mo na ti trabaho na tiyo. Kasla paraw pa umay. Unay mo tilamayan na dita po mo umay. Isugarod mo't lang ti pampanunaw taglakay. Alabayang, tamakangag kanya na dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na diyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbahan mo kayong kuwana. Kasama nagbalo ti rupam. Salbag kiday. Oh, si kamot gaya man taon. Nagsapa ka man ngay may dito parlor ko. Agpapukis ka kaday. Agpapukis na. Amaw, sika pa muna. Awan serbi ti trabaho mo. Talaga kwarta lang ti kaya maw. Ha? Eh kwa, mabit lang ang taon. Ada ka di parikot mo. Ay kaya kaya! Tapnan mo man niya. Timbayan ni Puringking ka nagpariban na kayo nagkapukan niya 13 mampay ko. Uni mo lang. Mamaw mo serbi. Di mo nagbalo ti ropa lang. Anya? Anya ka nga niya. O managbaliwan ti ropa lang wala lang arulan. Isulat na mga isaw. Kasla sana nariban ti buhok na iti na maiyam. Mabit lang. Tapno ang bombatan niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Pureng. Oh, discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw. Law-lawagak lang Saan mat nga men, nakayat asawan, ano yung parimban mo ti buok, ti asawam, kat pumintas karaman ti ropa na. Anya? Buklaang ti pumintas, Anton. Saan ko apakabasulan, no kalpasan ti panagpariband na, kat aglulumbalat ta, nagiti kamuro, kas kadaan niya iti ropa na. Anya? Kung naklaki din na naramid ko amin akabalak para iti buok na. Ibagam kini Pureng, yaramid na iti wagas, tapno maikat nagiti kamuro na. Tapno sanda ka pagpabasulan. Nagpariban, kat buok lang ti pumintas. Saan nakaraman ti rupa kanugalay. Mawa naman tam! Yan laki din! Funny! Ew! Nakababaing! Ha? Anya man ang busy. Di dyan man nga, Anton. Agasa man, napan yung parlor na anti mo na. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-serbi, ti pa nagpariban ni Puring, kan kuana. Tawan ka no, at nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi kalman. Ay po na yan nga, Anton. Konsentidor mo yung asawa. Diyos may iyo, Marimar. Makakatawa
Awak laeng. Tatipanag ko na siguro na Anton. Kat no agpariban ni makat na, pumintas karaman ti rupa na. Agraraman mo ang anto. Pumintas at ibuok na. Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa, kat agtalay na idlat ta. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay laki, di dahil tayo naramid na. Nakababay na talaga, Beshi. Pirme, Beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay, asaan mo nga imbagay di may ka di parlor, apati kumaday tarupam kat prinantsak kan kinulaya kon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Agas man ti naramid day jay nganton, may di parlor ko kasi tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariban, buk lang ti pumintas. Nagita kamurom kat agtali na aglat ta. Agusar kamot nga minay, ti mabalin a pangikat mo. San atila pagpabasulan niyaw? Kwa, pasensya ka kuman, Auntie Mona. Ay, pasensya. Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.